Ahakoa e pakaru ana te pūtea te haerenga o ētahi, mo ētahi kē he pena pūtea. I can't afford a $150 fuel up every time. I've known a lot of people now going to public transport, so they're getting up early, they're going to bed late. And it's cheaper to get on a bus. It's $1.50 a fare if you use your WINS card. Nō tēnei wiki, I whakatakoto te kāwanatanga I tā rātou mahere mo te kōhinu I wainga I ngā tepenga kōhinu a ao. Mō te taumata tahi, he māma te hoko kōhinu. Engari mo te taumata whā, ka neke atu te utu o te diesel I te rima tāra mō ia rita. Ā, ka iti noa te wāteatanga o te kōhinu. Ko tā Dion Swigs, te heamana o te kaunihera taiao o Waitaha, e a wangawanga ana ia mo te raukaha o ngā waka tūmata nui. We're really seeing people utilising public transport as some of our peak bus services are at capacity. So we are working actively with the government, with NZTA. We've highlighted this multiple times to them to help us to be able to get other buses onto the network so that we can resolve some of those capacity issues within the network, and we're still working through that. Kei te piki tonu ngā utu kōhinu huri noa I te ao nā te raru o te tuku hinu I hua mai te pakanga. Heoi, kua puta te whakatau a te kāwanatanga, kua mau tonu te kōhinu mo Aotearoa tai noa ki te akuhata. E ai kia Swigs, kei te whakamātau ia I tētahi kōwhiringa iti ake te utu. I live in the central city, but to get around to some of my meetings that I've been using the bus, it's so good with Motu Move now, you can get your phone out and just tap on. I don't need to worry about how much it's necessarily taking off my card, I don't need to top up my card, it's all on the credit card, it just works. That's enabling a lot more people to utilise public transport. Route 3, Tūwhana, door 2. Hei tāna, kua piki ake ngā kiritaki pahi o Ōtautahi mā te whitu pai hēneti. I've got a car and I don't use it as often as I did. If I was driving around a week, I'd be spending nearly $200 on petrol. So no, I'm saving pretty much that now. Definitely go public transport, or I walk, because our day takes me 20 minutes to walk home. Our public transport, that just has to run. That just has to keep going. We need to make sure that our public transport is reliable and continues for people so that they can get around. Nō te ata nei ka hui ngā tahi te kaunihera tai ao o Waitaha ki te kōrero tahi I tēnei take kōhinu me ngā pānga ki ngā mahi a te kaunihera arohe, pēnei I ngā waka tūmata nui. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.